Sanibona wey'ngane zakwethu, ake nginibele lapha futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngiveza ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Uma uthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, udaba esilokhu siqhubeka nalo udaba esike sakhuluma ngalo lithinta inhlekelele eyenzeke kwaSwayimani, la khona imoto ezame evele yawela eweni-ke laphana behanjwa ngowesifazane-ke laphana-ke kwalimala-ke abantu bashona-ke bangatholwa-ke laphana-ke. Namhlanje siyama ngabe sibuka lolu daba, silandela ukuthi-ke engathi ithimba lezophuthuma-ke laphana likhishwe ithimba elihamba nebhanoyi enophephela emhlane ukuba-ke kujutshwe ukutholwa kwalaba abantu-ke. Kube ukuthi-ke sekuqinisekile ukuthi-ke bezama ukuhlehla imoto ephoseke wena Swayimani phakathi. Bekukhona owesifazane osekhulile kanye nomfundi. Kube ukuthi uNkosazana Shabalala imoto wayithenga lezi ngane zakhe unyaka odlule, zimbonga ngokuzikhulisa. Nakhu-ke sekwenzeka le nhlekelele ngane zakwethu, udaba olubuhlungu kakhulu olubucayi laphana. Kodwa-ke sibonge khona ukuthi-ke laphana iy'hlobo sigcine sitholakele-ke, nakuba-ke bese kukubi kakhulu laphana banqamuke imilenze nenyawo-ke laphana-ke kube inhlekelele yodwa engane zakethu. Kodwa-ke sibonge ukutholakala kwalaba bantu, engathi imiphefumulo yabo ingaphumula ngokuthula laphana ngane zakwethu. Bekulolu daba esinibekela namhlanje kwesihamba phambili kwezisenkezweni.